iskill esisha kubalekile ukuthi ube consistent. So ngiyathanda ukuthi sizama ukusebenzisa lesikhathi ukuthi siyi-refresh, especially sisuka kwi-weekend. Ulwesingaki namuhla, Monday, sisuka kwi-weekend, iy'nsuku zingabi ningi in between ama-classes ethu. So la ngizo-check-a la CD desktop, la tutorials, status. Okay, so njengamanje it's all ngizama ukuphusha i-material yethu ya Friday to GitHub. Git commit. Angithi abanye bazothi lokhu bake bekubone bake bekubone kulokhu nje. Okay. -m messages to tutorial 10. Tutorial 10 git commit -m. Okay, so git push. Ngoba ngithi git push, ngisebenzisa ugit ukupusha i-material ya Friday to GitHub. Bayasho njengoba basho la, which are pushed to remote GitHub Martin Enterprises NL8 tutorials 2025 to master. And this is my commit hash to master branch. So check manje ngiza la umuntu oke wangena Friday nakule weekend uzobona ukuthi ku-GitHub wami ibingekho i-lesson ya Friday, although Friday ebengekho maningi ibingekho i-topic per se ebesiyicoverisha. Zikhona izinto ezimbalwa engiyifakile. So as you can see, nangu tutorial 10 lo sim-ede Friday 1 minute ago. Iyasho ukuthi 1 minute ago bengiphusha lokho. So if you check la, for an example, this is my commit hash. Ngibuka ukuthi kushintshe ini. Iyangikhombisa la ukuthi ngi-add new files. Ngize ngashintsha nale index file yami ya tutorial. Ngibukela yini engiyenzile la ka tutorial 2 index ngenze ngi-add lo ukuthi ngigcine ngenze example kuzoba but look ngathi bengama additions angama mistakes ngathi ngenza ama examples. Anyway, just nje i-detour encane. Cela ukunibingelela ke and welcome to i-lesson yethu ya tutorial 11, lesson yethu ya Monday. I-lesson yethu ya Monday njoba ngishilo on I think on Wednesday last week, angisakhumbuli kahle, noma Monday ngasho ngathi ngifuna uku-introduce izinto ezimbalwa and then we move on to CSS. So ngamention ngathi we're going to look at tables, sibuka ama list, ngathi sibuke u-div, sibuka i-div I think in the form. So bese ngakakubuki lezo zinto u-div ne-form, but angicabangi ukuthi zizosiblocker from ukuthi siqhubeke senze u-CSS wethu. So on Friday sicoverishe link ngithumelile egroupini. On Friday we covered
style guide, imigomo ekumele sisebenze ngayo moving forward ku-HTML. Ngufundisile ama-element amaningi, ngakufundisa i-power onayo ngaleli thuluzi eku-HTML. Sorry. Okay, bengithi khona kusho baba uNomandla. So ngafundisa about ithuluzi esinalo, yonke into esi-capable of ukuyenza ngo-HTML. So now savala i-chapter yethu ka-HTML noma singamqedanga wonke, but sithe asimfake i-full stop ngokuthi this is the style guide, this is how you work with HTML. So again, ngiya-encourage ukuthi abantu bamsebenzise u-W3 School. It's an online resource e-free ongayisebenzisa nawe just ukuchasisela ulwazi lakho ngoba phela angeke ngifunde everything word for word la, but I'm using it as a guide. Ungaya kuyo just ukuthi ube maybe topic ethile ongayi-understandanga kahle ebengiyikhuluma ngayo, wena uze kuyo la ukuthi ikusize. So ngizocela ukuqhubeka-ke ngendlela esijwayele ukwenza ngayo. So let me just close uSublime Text wami, ngivule i-file system yami la, ngiza la ku-desktop, nayi i-folder yami yama-tutorials. So that's what I'm expecting to see. Ngingene kuyo, nama-tutorials ami onke ngokulandelana kwawo from 1 up to 10. So ngiklikha le, ngithi right click, mase ngithi copy, ngithi right click, ngithi paste. So sengenza i-copy ka-tutorial 10, and then ngizo rename, ngiyamsusa copy, ngenza ukuthi eyangomhla ka 30 June, tutorial 11, right? Tutorial 11, 30 June, yes. Okay. Ama-folder ami uma ngiklikha la kwa-left, ngiyakwazi ukuwabona ngokulandelana kwawo, ngibona ukuthi kunani phakathi. Tutorial 1 uyambona ukuthi ama-file, tutorial 2 nale file eyodwa, kanjalo kanjalo. Tutorial 3 sa-add ama-file awu-2, tutorial 5 saqhubeka sa-editha ama-files ethu, 6 kanjalo. So again, Friday message checker umuntu ukuthi umi kanjani. These are the things we're going to be checking for. But into ezobalekile ukuthi your final version lesinayo ku-tutorial mhlampe 12 from Wednesday, uzobona yonke into esobe siyenzile, okuzobe kusemqoka kakhulu ngoba kune-folder entsha engizo-introduce engasahambisana nama-files. Tutorial 11, okay. Mengivula uSublime wami, uma nginama-file engagcine ngiwavulile, ngiyakwazi ukuwavala la. Save changes, no. Mengingafuni ukusave ama-changes akwi-file, ngiyakwazi ukuwavala onke ama-files ami. Save changes, no. Ngivale, save changes, no. Ngivale, save changes, no. Okay, so tutorial 7, yeah, nangu tutorial 11 la. Ngichazile ngathi uSublime indlela akabala ngayo, because i-project ekhandwe kakhulu ifocus kuma-developers, yona ibala u1, ithi 0, ithi 10, ayibuki lo njengo-10. So ingakho sebebuya la ngaphezulu 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kodwa isizothi 10, fanele ngabe iqhubeka la ngezansi. But uma ubuka lo, uyabona ukuthi ulandelanisa kahle. Uma ungena kuye, unaye u-folder number tutorial 11. So ungathuki ukuthi lo ungaphezulu, kodwa nangu u-11 wethu. Senze i-example
about irresponsive design. Irresponsive design yethu sathatha i-example ye-code esimple. Uma uyibuka i-code yakho, it is ngivale lo ukuze ungadideki. So uma uyibuka le i-code u-HTML wethu, uyabona ukuthi ulindele ukubona ukuthi kunalokhu nalokhu. So mesibuka labano usimkhethere resize the browser window. So sibuye la, uyabona ukuthi lo udiv bengaka focus kuye, but udiv ufana no-span. Udiv yena ukhanda ukuthi yonke into ezongena ngaphakathi kwayo izo-occupy a block. So umuthi div usufuna ukufaka a block, akeze ukunika kwenye into kusuke kuzolandela na block by block by block. So i-div le uthi ufuna lento ibe ne-width ne-height, so ibe yi-block, and then masufaka i-content ngaphakathi, so h1 h3. Okay, nangu ikhethero h1 nangu h3 wethu. Okay, siphinde sibuke la nansi enye div, uyayibona ukuthi i-parent na i-child div. I-child div inama children, uyabona ukuthi le bano class menu bese ngakafundi ngo class, but uyabona ukuthi le no class menu item, class menu item, class menu item, class menu item, the work transport history gallery. Umubuka la nayi le content, nayi the work transport history gallery. So ngiyathemba njalo ukuthi le file nawe unayo kwi-computer yakho, because ulandele ututorial, uyakhumbula ukuthi ngiyithathe i-code yakhona wazokhanda ifile nawe kwi-computer yakho. Lento le kumele ube nayo. If ungenayo ungayikopisha, ngiyakunika imvume ukuthi ungayikopisha from i-tutorial 10 lwade ngimphusha manje, kodwa wenze sure ukuthi usource wakho ucorrect. Okay, kuzoba nansi enye div ino h2 the work, ino p, ibe no image. So zonke lezi zinto sifunde ngazo, yabona i-code esiyikopishe kubo ino h2, ino p, une image. Izinto esiyifundile with 100%. Okay, umubuka futhi la ngempela the work, nangu p tag, i-paragraph, and then kune image. Okay, khona siphinde sibuke futhi le code, siphinde sibuke la i-content ino what, sibuke i-content yethu ino what, ino click, ino h2 othi where, ino p othi ethi kuno p la othi the northwest what kuno h2, price, work is free. So mubuya la futhi, as you can see nangu white, kube what wethu ulandelo p, ulandelo h2 othi where, ulandelo h2 othi price. So masuba no p, the work is free. Na content yet. So zonke lezi zinto ezikuleli page lokhu ke it was into engayipaste from i-lesson yethu edlule, uyazi ukuthi ngangiyipaste ngangikhuluma ngani, but sesiyikopisha leya content yalela page. As you can see, it's just i-text, izinto ozaziyo, ikhandwe izinto ozaziyo. But manje uma ulibuka leli page, mina mengingathi kuwe hamba uyolenza libe kanje, ngeke ukwazi ukwenza lokho ngenxa yani yokuthi awunayo i-CSS kwi-file yakho. Ungakopisha exactly la tutorial balona tutorial 11. So I think ngize la phezulu, ngivale le tag le ethi style, ngivale le tag ethi style, ngiyisuse le tag ethi style, sengisuse imazi control save, konke ufuna siyibuke la. Mengireloada leli page tutorial 10 lo, so ngibuka tutorial 10 njengamanje, ngifuna mina ukubuka ututorial 11 nango 30 June tutorial 11. Yebo kwenzakalani. So ivele yalandelanisa i-content yami nabo usekretary, yalandelanisa the work njengokulandelana kokubhala kwayo la.
So now udivi yokuqala lo Cinque Terre, na idivi yesibili, the work transport history gallery. Uyababona na the work transport history gallery. Futhi uma ubabuka la, athi ngenze kahle ukuze ukwazi ukubona umehluko la. So let me copy lo, ngifuna ukukhombisa umehluko. Sibukele ngomhla ka 27 June tutorial 10. Ngifuna uyibuke la omehluko. Uyabona lo the walk transport history gallery, uma umbuka lo balandelana nje bangamagama the walk transport history gallery. But uma ubuka la uyabona ukuthi sekunama lines, kuno line futhi bathi kuba nespace. Okay, uzobuka lo the walk from Montesoro to Riamo Banbane will take approximately 2 hours, give or take an hour depending on weather, whatever. So buka lo i-background yakhe i-right is white but ulandelwa isithombe ngaphansi. Okay, nasi isithombe ngaphansi but isithombe yasibona sipintshekile. Okay, sizobuka lo text elandela what akasayilandeli isithombe ka-right, usilandela ngezansi. What where price. Okay, i-background yakhe lo awusekho umbala lo o-blue, kodwa la into engiyenzile mina ngisuse konke engiyisuse bila phezulu ekuthiwa i-style. Uma umbuka la ngezansi ayikho into la ethi lo kumele bene ne-background color, style background color e-blue mhlawumbe. Control save. Uma ubuka la sengiyamnika le background color e-blue naye, but mengiyisusa wena wazi ukuthi ngizovele ngiyisuse kanje. Admit wena wazi ukuthi le background color ngizosusa kanje. Control save. Mengi reload le background color blue I set, right? So kwenzakaleni like ngifuna ukwenza intro yalokho ukuthi it's such a powerful language CSS. Let me see something la. Okay, lo yambona background color F1 ngisazokufundisa lokho. Yini enye ongayazi la background color F1 X1. Uzobuka la, this page is part of lokho kusezansi lokho, text align center, padding, margin, font. Uzobuka okay, iyena kuphela into eno F1 font family Verdana. Okay, ayikho. So uCSS siyawubona ukuthi wenzeni ngokubuka i-example yokuthi nali page lethu lingenawo uCSS, nali i-page lethu lino CSS. So the same content, the same information kwi-page but represented ngendlela engafani or displayed ngendlela engafani. So i-CSS allows us ukuthi i-manipulate information yethu ngaleyo ndlela, not the information, so the content of the information iremaina iyahlala ibe the same, ayishintshi, kodwa kuba indlela esiyipresenta ngayo information. So uma ubuka la same information kodwa bayenze yabuka ngendlela ukuthi nawe uyabuka la eceleni ukuthi oh okay, like la ngathi navigation noma content or la kunento ethi liyangigrab. Okay, enough intro. Let me come la ngizokhuluma ke about the 3 ways of ukusebenzisa uCSS kwi-page lethu. So bayachaza la cascading style sheets. So CSS is used. So what is CSS? Right? What is CSS? Is used to format the layout of a web page. With CSS, you can control color, font, size of text, spacing between elements, how elements are positioned and laid out, what background images and colors are used, different displays for different devices and sizes, and much more.
the word cascading. So let's say like cascading style sheets. So the word cascading means that a style applied to a parent element will also apply to all children elements within the parent. Futhi apply style kwi-parent sizoba applied nabantwana sizoba applied kubantwana ngaphakathi. So if you set the color body to text blue, all headings, paragraphs, and other text element within the body will also get the same color unless you specify something else. So uma kuwukuthi ufake istayela la, this is tutorial 11. What when text color color, yes, color, it's in red. Okay, color red. Yes, so on yonke i-text yonke imbhalo kuleli page isi-red engaphansi kuka body, ngaphansi kuka body. Mase bethi la bathi lana, if you set the color of the body to text blue, all headings, paragraphs, and other text elements within the body will get the same color unless you specify something else. So asenze lo unless. So la ngifuna mina ukuthi it's mina style equals to color, it's mina green. Control save. So I'm doing the unless you specify otherwise. Sibuke la reload yabona ukuthi lo ugreen, but uma uqhubeka laba abanye ba red. So ngithe mina yonke into engaphakathi kule div ngiyinika le color, but konke lokho kuqhubekayo ngoba kungaphandle kwale div kuqhubeka nombala we-parent okuwubody. Right, sisahamba nge-example yakwa W3 schools. So cela uku-organize kancane le ngoba sengiyalisebenzisa kakhulu leli page. So everything within ubody, everything within ubody tab, ubody wayena tab uzoba head tab, umeta lo tab. Okay, so mhlambe sekuyabukeka ngonyana manje. Lona lethi play valeka la izansi lo text ubuya la, yeah, mhlambe uzobona kancanyana. Okay, so udiv lo ngithena kuba i-element oyisebenzisa ukucontainer amanye ama-elements ngaphakathi. So lokhu contain usuyabona ukukusiza apho ukuthi uma ufuna uku-apply istyle esisodwa kulezi zinto ezisukuyi-group endawonye ozenza iqoqo ngaphansi kuka-div, uyakwazi ukuthi unike u-div istyle, leso style siba applied kuma-children akhe. Okay, so ngiphinde la ngibuye ngizobuka leli nothi but using CSS. So but CSS can be added to HTML documents in 3 ways. So zintathu indlela, excuse me, onga-add ngazo CSS kwi-file yakho. But inline by using the style attribute inside HTML elements. Okay, so ngicela ukwenza njena, control save, asiyisave le file yethu le. Ngivule sibona izinto zethu sengiyisavile leya responsive design, ngivale mase ngiza kuyo le folder yami ngoba manje khona uzothi manje uthisha kuningi bese kwenza ngithi new file, kandi file entsha ngiyisave, ngiyisave, mase ngithi nice phones, mhlambe ngifake nicephones.html, ifile yethu unice phones, siyona file entsha sisebenza ngayo kule tutorial. So again mengivula la bracket ngithi html, ngithi enter, kungenzela ifile lami iphelele. So nami ngithanda ukuthi my favorite
phones, right? Ngithanda ngabakho tablet. Sesiyamazi u-UTF-8 ukuthi kumele inilometer noma singacaciselekile kahle hle, but usuke esho the character set ukuthi i-website browser yakho, i-browser yakho i-interprete kanjani ama-characters akwi-page lakho. Because i-software ne-software kumele ibe nendlela eyaziyo ukuthi okay, lento ebhalwe la kumele ngi-interprete kanjani. So UTF-8 low viewport iwona obalulekile kakhulu for thina. Sesiyamazi uqonda ukuthini, uqonda ukuthi i-page lethu kumele i-loaded, lenze u-zoom in, lihambisane i-content yami igcwale i-width leso screen engisuke ngikuso. Kuzoba ubody wami lapho. So kubody wami ngithi mina ngithi mina H1 ngivale la, ngithi mina these are my favorite phones. Valela ngesingisi kule lesson angakabi nemali yokukhokhela usupply, so control save. Ubonile ngenze njani, ngicreate ifile, nga-update i-title yami, ngafaka lo H1 wami, i-structure vele ngithe ngiqeda ukukhanda i-structure yafuna ngifake i-title, so sengimfake lo H1, sengisavile. Sengizochecka la ifile yami, ngizoyivula tutorial 11, ngiyangena kuye nice phones. Mengithanda nga double click, mengithanda ngathi right click, ngithi open noma ngithi open with Google Chrome noma Microsoft Edge. Kukuwena ufuna ukuvula ngani e-browser, vula ngo-Google Chrome. These are my favorite phones. Suyayibona ifile yami. Okay, so bathi la kwi-note I can apply a style inline using the style attributes. Okay, siyakwazi lokho. So ngithi mina style, ngithi mina color, color yami ngithi mina mhlambe powder blue. Okay, so i-guideline esiyenze Friday sifundile ukuthi i-attribute esukuyifakile faku equal sign, ungabi nama space. So bengingathi kanje akunankinga, bengingathi kanje akunankinga, but sesiyawathi nama guidelines. So mengingathi kanje kuzosebenza, akesibuke simiyeke lo responsive design, simvale sibukele. Nakho, these are my favorite phones. So uyabona ukuthi kuyenzeka but akukho correct. So sengiyafaka la i-quotation mark ngendlela lapha sifundise ngayo, right? Okay, i-attribute, i-property, i-value. Okay, save. But la, okay. So sengithi mina my favorite phones ngifuna ukwenza and mengithi mina list your favorite phones in an unordered list, right? Kondukuthini so ngithi mina unordered list usuyazi wena ukuthi unordered list u-UL, ordered list u-OL, uvale bracket, uvule bracket, uvale. So uyazi ukuthi i-list, uyawazi ukuthi ama-list akho aba ney'ngane. Uyabona ngithe ngishaye enter, ngithi control Z, ngithe ngishaye enter la, yambuyisa la ngezansi, yasibeka i-cursor yami la, ayibekanga la. So angilindele wena ukuthola unento la ngaphansi kuka-list ngala eqondene no-UL. Into yakho kumele ibe shifted to the right, ibe ne-indentation yaka right. Ngathi ngithi enter, uyayibona ukuthi indentation yami ikuphi. So I'm expecting an indentation la. So unordered list, shooting in a list item la, ngithi list item li, ngivale, ngivule ngivale. List item yami la, ngibuye futhi ngithi list item yami la, ngithi ngivale, ngibuye futhi ngithi list item ya, vale, ngithi okay. Sengithi my favorite phones, ngithi mina Samsung, bhala kanje Samsung.
phela sibuye singawajwayeli amafoni. Sona spelling sa Samsung lesi. Samsung. Uno A. Samsung. So Samsung. It's control save. Control save ngibuke la ngisahamba kahle. Mengireload la na ama-dots ami ayakhombisa ukuthi nginama-item awu-3 sengiyifakile i-item yami yokuqala. Okay. Sengithi-ke ithi BlackBerry, ithi control save. Angijabonga ngenza njani? Ngiyashintsha control save, control reload. Ngibona ukuthi lento engiyenzile ngiyalibona noshintsho. Ngiyakupracticeisa i-technique okusuke kumele uyisebenzise. Okay. BlackBerry, Samsung, iPhone, sithi iPhone, ngithanda ngithi iPhone. Control save. Okay. Ngibuye la reload the page na iPhone yami. Okay. Okay. So lezi zinto ngifuna zibe ndawonye. La ama favorite phones ami ngifuna konke kube ndawonye, right? So ngiyakuhlanganisa kanje kuyalandelana eduzane. So lokho kunye ngifuna ukukhombisa ukuthi kuyi-list ehlukile. So ngi-add space for i-readability, not for controller i-display ku-HTML, for ukuthi kufundeke kalula mekufunda omunye umuntu ofunda icode yami. So ngifake ispace la. Angithi nasi ispace ngishiya ispace sengenza omunye H1. Ngimvale H1 wami. Sengithi mina these are my these are phones I don't like. So amafoni engingawathandi la. Khetha uyibhalele isingisi. Mase mengithanda nginike i-subheading ngithi mhlambe H5. Ngithi la. Okay, sengiyibhalela ngithi from ngithi mina from best to worst. Right. Best to worst. Okay. Okay. It's save. Okay. These are phones I don't like. From best to worst. Or from bad to worst. So from bad to worst. Okay, so lawa isuthi ngilindeleni la an ordered list njengoba sasifundile. So sengithi mina OL ordered list vale la vale ngifake brackets la. So my ordered list, so I need a list item uvule ngivale phinde futhi ngithi li list item ngivale bracket ngivule ngivale ngiphinde futhi ngithi li ngivule ngivale la, right, ngifake i-forward slash, control save. So ngisizwa yini lapha ngathi ngitype ngisizwa IDE yami ukuze ngibe efficient. Control save. Sengiyabuka la mengithi reload nang 1 2 3. So from bad to worst. Amafoni engingawathandi. So sengenza example mhlambe ngithi yini nje bona ongayithandi amafoni angajwayele yini nje singayibhala kunalo phone manje kuthi honor, hayi ukuthi ngiyayizonda. So honor, control save, ngibuke la reload honor wami. Okay, ngibuye kodwa lokho amafoni lokho Mobicel mhlambe ukuthi Mobicel bhala kanjalo, control save, yenze example. Okay, reload nangu Mobicel wami. Ifoni yami yokugcina engathi mhlawumbe ngiyithandi ngikuphi lokho amafoni lokho ninginikeni ifoni Nkosi yami noma iyiphi nje ifoni. Ericsson. Ikika.
I-Hawaii. I-Hawaii. Ikhikha. Hayi cha, khona ngathi ku-personally. List item. Mase kuthi ubaba uyakhombisa la ukuthi hey, kade usuka kude namafoni uzotshela ngo-Ericsson. Hayi, Ericsson. Ungathi babe bangane Ericsson ubaba sazi. Ericsson simbona uspela kanjani. Phela asifundi spelling la. Kodwa ke ngoba uthisha wathi asenze attention to detail. Phone, Ericsson phone. Bhala kanjani vele? Phone indala le. Ibhala kanje Ericsson. Yes. Mase kuba yini omunye uthe i-Hawaii. Sivalela list item yethu. I-Hawaii, Huawei noma ubani Huawei phone. Sebenzisa amafoni angakhandiwe ozandile. So ifoni yethu ibizwa uHuawei, fanele ngabe uyayikhanda ifoni ayibiza uzandile, but sazi ukuthi amafoni abuya phesheya abantu abazi ukuthi ifoni bengayikhanda. Control save. Ama-Android njengoba ekhandwa, i-Android ngoba kuthiwa i-Android i-software leyo eyakhandwa ama-Americans uma ngaphosisi operating system le Android. Yingakho so kuno Android 3, Android 4, Android 5. So when ufika uyikhanda ifoni nge-hardware and then you install a software ekuthiwa i-Android, you make sure ukuthi you comply, uthole i-license from abakwa-Android, bakuvumela ukuthi ukwazi ukuyi-installa lo software kwi-computer yakho, just the same as uBlackberry ngoba wayene-software yakhe. Bathi sebexabana iMelika neChina, i-China ngenxa ka-Huawei ukuthi bathi uHuawei wabo kunezinto abayilikhayo information ngama-users abayilikhayo kukho safe, so bayabanqabela basebenzisa uHuawei. Wathi uChina hayi anginankinga mina noma nginganqaba ne-software yenu bese ngine-software vele mina ebengiyi-developer bekuyi-Magic, ngathi u-Magic operating system, Magic OS. Bakhande i-software from scratch, bayibhalela bona i-software esebenza emafonini. So akusiyimlingo le esiyiphethe ezandleni zethu, into ekhandwe abantu abanjengathi. Ngiyadlula-ke lapho, bengisho nje ukuthi sinamagama anzima ukuthi siwabize mesilista amafoni ethu ngenxa yokuthi sebenzisa amafoni esiwakhandele phesheya. Samsung, Korea, Huawei is Huawei, China. Ericsson sounds like a white name, so Ericsson ngathi ifoni maybe America. Sengangicorrecta omunye me-Google search or German angazi noma, kodwa nje uyalizwa leli gama ukuthi it's a European name, not an Asian name. Okhikha-ke vele lokhu amafoni amanje sebeqamba noma yini, but laba bathi bebeqamba ukuthi igama isibongo somuntu noma ikhampani yakuba umuntu oyinika lelo gama. Bengidlula nje, keep in mind ukuthi lokho esikwenzayo asisebenzi ngemlingo, izinto ey'khandwa abantu umuntu njengami nawe ofunde i-software waseyenza. Nawe uzokhanda iwebsite, kuthiwa niyibona le website ikhanda uzandile wangale ezigwedleni ezansi emanzini noma uzandile ohlala ngasedibhini, uyabona. Okay, so control save, sibuye la bengireloada na amafoni nami onke. Mantshinga ngathi unenkinga ye-internet embi, ngiyabona iyamkhipha angazi. So mengireloada na amafoni ami, right, from bad to worst. Okay, so into ebengifuna ukuya kuyo most importantly was ukuthi i-style abathe you can apply it inline noma bathena you can apply the style internally, shooting ngaphakathi kwi-page lakho by using a style element in the head section. Okay, ake sibukeni-ke head section. Nayi head yethu, nayi section yethu, angithi ayibo. Okay, siyithephe, nayi head section yethu, enter. Sengithi style, bathe style element, shuthi mebethi style element, sengiyazi style wami, ngiyavula ngiyavala, vule ngivala. Nayi style element in the head section, ngimfaka kwi-head.
Okay, so siboneke la inline CSS ngifuna ukubuka la. So for example la ngithi mina ordered list, ngithi brackets, curly brackets man, curly brackets. So ordered list yami ngifaka ama curly brackets. Ordered list yami ngifuna ibe no color ngithi lime green, control save, right? Uyabonile ngenzeni kwi-head yami ngi-add style ngase ngithi mina yonke into yami ewu-ordered list kwi-page lami nginika istyle ngalama brackets lawa i-attribute. Sengiyayazi attribute, sengiyayazi sithi attribute, sithi attribute mase sithini, sengayikhohlwa lento engiyisho nje manje. Property value. So property yami ucolor, i-value lime green. Okay, control save. Ake sibone kwenzakalani kwi-page lethu. My favorite fonts, uyabona seku lime green. Uyayibona indaba? Okay, I hope umuntu uyabona. Ngenze njani? Ngikhandile element yami ngathi ordered list, ngathi ordered list yami la ku style ngithi mina OL, nginika i-color, attribute, property, i-value yakho no lime green. Okay, uma ngithanda ngithi enter, ngithi unordered list lo UL wami, mase ngithi curly bracket, ngithi enter, mase ngithi bona ngibanika font family, sorry, font family yiphi font family singayisebenzisa, sibuke la sipublishe la sithi font family list. Kumele sithi CSS la ama font family akhona siyibonele. Naku Garamond, nangu Garamond, asimzame lo Garamond wakhona sithi Garamond. Okay, control save. Sibone la page lethu reload. Bonke yashintsha. Bengathi bekucapitalize G, control save for the family. Reload delete. Okay, sithi ngifuna ukuthi la sake sithi kanje list item, sibone ukuthi uma sithi list item izo applyeka yini. Apply kilo Garamond kodwa ake akahlukile kangako. Sifuna i-font family ezonakeka nje. Trebuchet, nangu Trebuchet, sibuye size la sizomfaka sithi Trebuchet. Control save. Ona into ezoba clear. Hayi, lama font abasinika wona our Arial sans serif awekho clear. Ngifuna i-font mina ezoba istyle nje. Nayi bonakele inhleke le. Rouge script MT bathi also check out all available fonts. Okay, so you also check ngikuglishele nje ngathi mina fonts. Google fonts lo. Google fonts kumele kumele import bengakanfundi ngoku-import but asimthathe lo brush script MT. Okay, simfake la V, control save. Yes, sibuye la nakho-ke nango-ke naye sesiyayibona
i-applyekile la ukuthi ngithe list item. So kodwa ke ngoba ngithe list item, yonke element yami eno list item eyi-list item ithola lesa style. Ake ngithi mina unordered list, control save, sibone ukuthi ke siya-apply-ka le style. Yes, nakho si-apply-ke kwi-parent, angithi sithe cascading, shuthi nkathi ufaka istyle la kwi-parent sehlela iy'ngane. Okay, ake sibuke la. Uma-ke sinama-developer tool thina as ama-developer, so athi ngithi inspect, ngithe right click, athi inspect, ngibuyise lo ngezansi, ngicime lokhu engagcine ngufayile lokhu kucheck-a ukuthi for ilike yamafoni. So athi ngibuke la, nangu u-unordered list wami. Mengibuka la kwa-right, nasi isitayela ngiyasibona, font family bush script MT, unordered list. So isona si-apply-ke la. Athi ngiklik i-child, angithi yabo. Mengiklikha na ingane bayasho bathi list item, display list item, text align WebKit match parent, Unicode by a BD, isolate. Singakunaki lokho. Ngifuna ubuke lo. Inherited from UL. So inherited from unordered list. Now unordered list, brush script MT. Uqhamuka ku nice phone HTML line number 11. Mengiklikha le file, nakho bayangivezela ifile yami. Na ifile yami, line number 11, nangu UL, nasi isitayela sami. Sengibuyela ku elements. Okay. Mase ephinde lo, eqhamuka ku user agent style sheet. So into inherited, right? So singaqhubeki lokhu kunye sikunake. But ngifuna ukukhombisa ukuthi sengifake istyle ku unordered list sa inheritwa ingane ngalo inherited from, because it's yini cascading style sheets. Okay. Mase bethi ke okay, sisakwi note leli la phezulu asathi how to use CSS, but you can use it internally by using a style element in the head section. Sesiyenzile leyo example, nakho style element in the head. Base bethi ke externally by using a link element to link to an external CSS file. Shuthi bathi uba nefile yakho obhale kuyo uCSS, mase uyayilinka to ifile yakho ka HTML. Okay, buyela, shuthi ake ngikhanda ifile yami la, sithi new, ngikhanda la, uthanda ungayikhanda ku-Sublime kukwena. So qala as always text document, we save sizothi my underscore styles extension. Anti ngakufundisa extension ukuthi iyona esho ukuthi uhlobo lefile luyini. So lo .txt siyamsusa sithi CSS, enter. Bayangibuza ngifuna ukushintsha extension, ngithi yes. Okay, my style.css. Uyabona ukuthi ayikho ifile i-program engijwayele ukuvula ngayo my style, ngoba uyabona la i-icon ekhona ayihambisani ne-app yethu mhlambe njengo Sublime. Phinde uzobuka la. Okay, nakho type bashilo cascading style sheet document, Chrome HTML document. Yakhumbula ukuthi laba abanye bawo HTML sasithi open with Chrome. Okay, ngase ngithi mina mufuna ukubona la extension yakho, iza la phezulu ku view, wenze sure ukuthi uklikhiwe u-file name extensions ukuze ungagcini uma ngimcimile. For example, uzogcina wena une-file ekanje, mase wena uzothi .css, uthi rename, uthi wena .css, enter. Okay, uma sesibuka la, mengithi view, ngimbuyise lo file name extensions, uyayibona isinothi .css. So asikufuni-ke lokho. Okay, so rename, ngimsuse lo .css ukuqala, ngisale nalo owodwa. Okay, so ukuze le file le ngiyisize ukuthi recognize i-computer yami, ngizothi right click, ngithi open with, yabona ukuthi ayazi ukuthi ivule ngani. Ngithi choose another app, ngithanda ukuyivula ngo Sublime.
Into more apps. Now Sublime Text. But you always use this app to open .css files, particular it's okay. Okay. So ivulu Sublime amna file yami ivulekile. Na file yami CSS file yami. Okay. So yini eyenzakalayo? Angisafuni ukuba no CSS la. Okay, angingenzi kanjalo. Angithi la ngivele ngubhale la CSS wami ngithi mina H1 ngifuna ebe nalesi style lesi. Ngithi mina color ngithi mina purple. Ngithi mina purple. Control save. Okay, sibone khona ushintsho luzokwenzeka mengiza la. Okay, akwenzeki lutho. H1 wami kodwa sithe fana ngabe purple kodwa use powder blue lo munye mnyama. Why? Batheni la thingibuke. Batheni la. Bathena by using a link element to link to an external CSS file. Oh, okay. So ifile engikuyo nayo unicephones.html. Lo my styles external ungaphandle kwale file akasiyo le file. So ifile engaphandle kwale. So bathini bathi angiyilink. Mina link ukulink manje. Yabo banginike option la ukuthi mengishawe enter banginike example izothi link relation style sheet type text /css href equals to bafaka $sign basho 1 basho ukuthi it's a $1 qonda ukuthi it's an argument. So into ongayiprovide wena to le lento abakuzokunika yona. Yabo kulokho kunye ku standard bakubhalile but la silindele wena ukuthi usibhalele ukuthi ufunani. So bengithi ngiyambhala ulink iyangitshela manje i-ID yami ukuthi mengicabanga ngathi ufuna ukufaka i-style ngoba sijwayele ukufaka i-style. Sengithi enter sebezomisa i-cursor la phaka nendawo ku-href ukuthi balindele mina ke ngifake input yami bebeshilo bathi $1 basho ukuthi uzofaka 1 input or an argument. So argument yami sengiyazi ukuthi mebethi href should bafuna ngiba point to istyle esilocal noma ngifaka u-https ngithi https ngithi :/ mase ngiyasho ukuthi istyle sami nizosithola kuphi. Mhlambe ngizothi my styles.co.za yabo. Mase ngithi mina mhlambe lana styles ngithi sibonele. Right. So angisifuni leso style mina esilapha. Ngifuna istyle esila kwi file kwi computer le yami kule folder engikuyona. So yakhumbula ukuthi nkathi senza ama images uma image isibuza ithi href besikwazi ukuthi siyinike u-href okhomba le kude noma okhomba local. So sengithi mina my _styles.css control save. Okay, sibuye la silodele file yami mengireloada nakho kwenzakalani purple. Why lo engekho purple? Ukhona ongangitshela ukuthi why lo engekho purple lo ebe purple kodwa sibe sithe la ku my style sithe h1 akabe purple. Nangu h1 lo nangu u-h1 lo. Why lo purple lo engekho purple? Ukhona ongangitshela? Khona ongangitshela? Angithi njengoba kwenza ukuthi ufake ku-body awufaka ku-head. Okay, khona omunye? Khona omunye? Sizame bafethu sibe active eclassini. Khona omunye? Akekho. Alright. Ngicela ungivazele bengithi ngisacela ungibonisa i-structure ukugcina. Okay, athi ngivulele la ngine file la engibhale ngathi my styles athi ngithi ngivule la split view, right? So split view base ngiza la la
ukuthi kanje split view ukuthi split view ngamalanga ukuthi split view kulo. Okay, ngivale lo. All right, okay, so ngine-file le ngazi noma kuyabonakala kodwa it's fine, angingak-confuse. Ngine-file le mystyles.css ola ngathi h1 ngase ngiyamlinka ngazomfaka la phezulu ngathi mina uthi link uthi relation uthi style sheet. So uyayitshela le file ukuthi i-relationship nale link it's a style sheet. I-type ye-style sheets yakho is text, so kubhala amagama or CSS or i-code ye-CSS. And then masuthi href, masuthi i-reference yami hamba uthatha kuphi le style sheet sakho uyosithatha mystyles.css. So sengithi mina nangu style wami ngimlinkile ngamfaka la, na i-file ngempela imreadile successfully. Yathola ukuthi ku-style ku-file yami ngithe u-h1 cela umnike the color purple. Sibuye la mase ngiyehla kancane nayi i-code yami ka-HTML. Sengithi mina why lo h1 these fonts I don't like abe purple, why u-h1 phezulu othi these are my favorite fonts abe omunye umbala engabi purple. Ngicabanga ukuthi ingoba lapha ku-H1 lo ngezansi awukukhala. Yes. So lapha awubhalanga lo my-style color. Angumbhalanga lo my color powder blue. Yes. So remember sithena cascading kulo cascading style sheet wethu sithena uchaze ukuthi batheni bathi cascading means the style is applied to a parent element and it will apply to all children within the parent. So if you set the color to blue, all headings, all paragraphs, and other text elements will also get the same color. Basebezothi lana unless you specify something else. So njengamanje ngenze kanjalo ngifike ngathi mina le file yami le ngicela uthathe istyle from la kule file usapply kuyingane zami zonke ezila kwi-file. Kodwa ngitheme ngifika kule ngane ngathi mina cha wena ngane wena child h1 istyle sakho uthi wena ucela ukhala wakho kube upowder blue. So unless uba specific kwindawo ethile istyle siba applied throughout the whole page. So for an example mengingathi mina la ngibuye la ngithi mina enter ngithi body ngifake ama-curly brackets khona uzongibuza ukuthi ama-curly brackets atholakala kuphi. Upressa u-shift upresse i-bracket lakho leli lu-square yabo o-square brackets laba ngaphezu kwa-enter wakho wangaka right lo u-enter lo ngaphezu kwama-arrows akho kunaleli button elino backslash no pipe next to them kwa left kunama square brackets. So upressa u-shift upresse le square bracket eka left kuvuleka i-curly bracket, upress u-shift upress i-square bracket leka right ukwazi ukuyivala i-curly bracket. Ushaye enter wakho phakathi nendawo usungathi ke manje background color muthanda background color nangu background color wami base uthi yiphi nje imbala ngithi mina pink noma ngithi light bunch light gray. Okay, control S. Okay, sibuye la si reload the page lami. Yes, uyabona i-page lami seli gray manje. Okay, ngicela simshintshe lo h1 oqala singamenza upowder blue ngoba uvele ngasabonakali. Sithi light bunch sithi light cyan. Control save sibone. Yes, okay, kungonywana.
Right. So ngitheni kule lesson, very short lesson, 1 hour lesson, short. But ngithi CSS uyini? Cascading style sheets. Cascading umele ukuthi cascade, you go down, uqala phezulu ungene nayo hambe nayo into. So sithi uma istyle us-apply kwi-element parent, izoqhubeka leso style sehle siwelele ey'nganeni, njengesiqalekiso salaba eBhayibhelini, lapha eBhayibhelini kwisiqalekiso sabazali siwelele ey'nganeni. So cascading, qala phezulu sishona phansi siye ey'nganeni ngokwama-element. And then mase sathi uyakwazi ukufaka istayela, oba sase sithi unless uspecify otherwise. So uya override istyle uthe wena yonke into mase kuba khona lapho ufika override khona uthi cha kodwa usibani yena ngifuna ebe nesityle esithile specific. So kusho ukuthi kumele kubalekile ukubuka i-order of which u-apply ngayo istyle. Isikhathi esiningi ngesingisi sithi istayela osuke uspecify kwi-element, it takes precedence. So isona esiba semqoka kakhulu kunoma isiphi esinye istyle. So ngisho kuthiwa us-apply ngalento kuthiwa i-class. I-class is another way. I-class usuke ugroupe iy'tayela ey'thile mase uthi okay, izinto ey'thile engiy'nika le class zizoba nesitayela esithile. So usuke ufuna ukugroupa into zakho kahle. I-class sike sambona u-class for example la nangu class menu item, class menu. Ngiyacabanga suyam-understand, akusiyo into ekumele ngicele kuyo kakhulu, but njengo-class. So ustayela kodwa lo suke sim-apply inline sithi it takes precedence. Isona esibaluleke kakhulu ukudlula zonke ezinye iy'tayela, of which iy'tayela sithe ukwazi ukusi-applya inline, internally, shuthi phakathi kwifile, or you can apply it externally ngefile engaphandle osuke ingekho kule file osebenza ngayo. So seswa experiment oyi-3 lezi indlela zonke ungayimixa any way you like, but uyabona ukuthi ekugcineni uzogcina udidekile ngoba uzobe usuyibuza ukuthi why le oyenje. It's because mhlampe la khona istyle oshilo. Ake sithi nje la ngiyamthatha u-ordered list wami, color u-lime green, ngimthathe ngimlethe la, ngimkopishe ngifaka omunye, ngithi enter, ngithi ordered list, ngithi brackets wami, mengivula i-bracket ivele ivaleke, mase ngithi color, mase ngithi mina red, dark red, control save. Ake sibone kwenzakalani. Buka la u-dark red u-applyelekile kwi ordered list yami. So that means le color le ebengiyidefine mina la, singibale no responsive, le color engiyifakela ngathi mina akubo lime green, i-override wa ile file ile color ela. Ake ngithathe lo style wonke, ngimthathe ngimbuyise ngezansi, sike sibone. Okay, usengezansi kwale link, control save. Okay, ake sibone si-reload la. Uyabona use lime green. Uyabona kwenzakaleni. So sifundele siqala sazama uku-applya, sase si-override ngalesi override. Ngiyacabanga leli gama lithi override sike silizwe lapha esitolo mesiyothenga. Avoid noma eShoprite. override. Avoid no override sike simuze eShoprite. So lo style lo is overriding now the style esiqhamuka la kwifile. Phinde futhi lesi esila, uma ngithi mina my ordered list, ngithi style, ngithi mina color, sengizothi mina pink. Right, ngithi nakuno deep pink, hot pink, light pink, ngithi mina deep pink. Okay, control save. Okay, sibuke la, reload, the pink. Why? Because takes precedence ilesi esokugcina, uyena one final say inline style. So ufike ngazama ukufaka istyle la, babangisana laba kwaya ngokuthi ubani ufike kuqala, yabo, kuya ngokuthi uba ufike kuqala kulapha.
Kodwa lo uma efika ukuthi mina nginendaba ukuthi nina benithini la phezulu, mina ngithi njengamanje kuzoba yilento engiyishoyo, ikhala kuzoba u-deep pink. So ngicela ukulivala iklasi lanamuhla. You can go read kule section le uqhubeke, bazobe kodwa bekhuluma ngayo yonke into ebengikhuluma ngayo la. But-ke bagxila kwama-example ahlukile, but benze example la link to an external CSS. But externals can be referenced with a full URL or a path relative to a current page. So bayasho la na path relative to a current page, le page yokulona ifile la noma full URL. So ngiyithatha le URL le ngiyikopisha, ngiyithatha yonke le URL ngiyikopisha. Okay, ngiyithatha yonke le URL, come on, ngiyikopisha, ngibuye la, ngithi paste, ngithi enter. Wela nakho, uyabona ukuthi le style sabo sikwi-link la. Nakho ngithi yabo https:// nasi style. Umehluko between lokhu mina engikubhale nalokhu ukuthi bona la benze sure ukuthi balandele umthetho, hayi ukuthi balandele umthetho, benze kwaba minimum ukuthi ungasebenzisi ama-line amaningi, benza kanje. Umehluko nje lo kuphela, benze kanje. Right. So ngizomshiya lo ngaphezulu ungamenzanga, so that ozobe buka example yami azi ukuthi lokhu ku-correct nalokhu ku-correct. But umehluko between lokhu nalokhu ukuthi mina ngivule ngendlela ukuthi uma ngivula kanje ngisuke ngenzela ukuthi uma ngi-add enye element, enye i-style, mengithi background color for example, ngithi mina blue, sky blue, Alice blue. Okay, control save. I-background color ku-ordered list. So means example la ngimvale lo, ngithi la uyambona lo sky blue, sehlukile ne-background color yakhe, yabo. So kuba lula mengi-add amanye ama-attribute, ama-properties, yabo, kuba lula mengi-add kanje, mengi-structure kanje, rather than mengikubeka la, yabona ukuthi manje akusabukeki, kubeka akusabukeki, kugcine sekunzima ukufunda. So let me undo lo, ukubhala la. Okay, control C. Right. So ungaqhubeka uyifundele la, bengisalapho, ungaqhubeka uyifundele la, just ukulandela information ebengizama ukudlulisela yona kule lesson. Cela ukubonga ukuthi nikwazi ukwenza isikhathi, ngiyazi ku-late, siqalele iclass lethu, but njengoba ngisho ukuthi let us be consistent. Nami ngiyazama ngakwiside lami ukuthi ngisenze isikhathi ukuze lento izingene egazini, kube injwayelo, ujwayele ukuthi ngalesikhathi kufanele ngabe ngiyafunda noma ngiyapractice. There must be something new engiyifundayo ukuze kusasa uvuke ungomunye umuntu. Kusasa namuhla uvuke ungawazi u-CSS, ungazi ukuthi uyakwazi uku-import ama-files, manje ulala usuyakwazi lokho, sekushoda ukuthi uyokupractice. So if bekuthiwa le lesson asiyenza ngabe ulala ungenakho lokho, uyayibona nto. So ngiyabonga kakhulu ukuthi ninginike isikhathi. Sibonane Wednesday. Ngaphandle mekukhona elukusho ngicela ukuma la. Ubuza thisha ukuthi tutorial 9 no-10 siyawenza yini nathi? Usho kanjani sisi? Subhale njengalaba abanye. Siwenze sibe nawo tutorial 9 no tutorial 10. Yes, ngiyacela ukuthi ube nawo wonke ama-tutorials kwi-file system yakho. Uwenze it's either ufollowisha, kumele ufollowisha i-video lokho engisuke ngikwenza, uma ukuthi bungekho kwi-lesson nawo ucreate i-folder ufollowisha. Everyone kahle hle mesiqeda ukwenza i-lesson kusuke kubalulekile ukuthi uyobuka i-video mase yalandela enze lokho ebengikwenza, ugcina unama-file afana nawami, uwenze wena ungakopishi lawa engisuke ngiwafake ku-GitHub. And I think ku-GitHub ngizoba nomkhuba sometimes woku-delay ku-release, ngingawu-release same time. Angazi ngizobona kodwa depending ukuthi abantu bayiphatha kanjani. Kodwa ngicela ube nawo sisi. Yeah.
Yeah. uGift akekho namuhla, uZandile uhamba yedwa, kubo Mr Nomandla, ubonisiwe ukhona, kubo uMantshinga, uSisanda namuhla akekho. Okay. So this is Monday class 30 June 29, 30. Ngicela ukubuza i-video ya-Friday Yes. ayikho. Ikhona, I-video ya-Friday ikhona. khona. Yes, i-channel lethu kumele ulijwayele nje lapha. Mengithi mina ngishilo lapha ngathi video is live, ngeke ngihlezi nginipestela i-link. So isuke ikwi-channel yethu ilapha kwi-playlist noma ikhona kwi-home yethu uzobona. I think it's the most recent video. Mengiza la. Yes. Playlist, I'm gonna check my playlist. So wekhona, so namuhla ngizozama ukulala ngiyi-upload ile namuhla. 2 days ago, tutorial 10. So tutorial 9 ukhona, tutorial 8 kanjalo. Tutorial 9 into kusuke kumele uyenza, I think esiyenzile lapha kakhulukazi ukukopisha i-code ebilapha kwi-responsive design page. I think copy it, ube nayo kwi-laptop yakho, play around ngalento ye-responsive design, wenze i-browser yakho kanje uyinyuse. Ngithi yabona la usuyakwazi ukubuka ukuthi u-YouTube naye is responsive. Akuveli kupintshane nje, uma uthi kunendlela abahlele ngayo ukuthi isithombe sibo sesisincane, uyabona sesisincane. Uma umkhuphula, uyabona ukuthi umkhuphula uyavuleka. So ba-control ngo-CSS ukuthi isithombe sibe bigger and bigger. Yabo, so yonke into is controlled. So nalokho i-copy le file so you can play around with it kwi-computer yakho. Khona okunye? Khona, okay. Alright, ngibonga mina isikhathi senu. Sibona tutorial 12 ngolesithathu. Ngiyabonga.